jednog dana, pa u razgovoru sa ljudima, o čemu, o tim našim nevoljama tamo, je prići jedan mlad čovjek, pa će da kaže: za sve ove naše nevolje umnogom je kriva i naša pravoslavna vera, koja nas je večito učila da budemo milostivi, da ne budemo osvetoljubivi, da praštamo. A ovi drugi oko nas imali su sasvim drugčiji stav i drugčije shvatanje i ove naše osobine znali da iskorišćavaju na svoju korist, a na našu nesreću. Neće to, reko, biti baš sve tako. Naša nas je vera učila da uvek budemo ljudi, nikad ne ljudi. I osjeti da će biti, da je taj mlad čovjek porijeklom Crnogorac, pa ću ga pitati, čini se, rekao, da ste Crnogorac porijeklom, jesam, veli. Je da vam kažem šta je Marko Miljanov, jedan vojvoda crnogorski, šta je opisao u svojih 5 knjiga, a u 50. je godini naučio da čita i piše. Pa opisuju jednoga Čiču iz Vasojevića, koji je bio i dobar junak, ali ga jedan mladi Crnogorac s leđa rani iz najnižih pobuda da mu digne ono oružje što imao. I kako je ga gađao u glavu, kuršum nije probio lobanju, nego je obišao i oko mu istero i Čiča u krvi padni, ali on nije čitavijem okom video koga to ubi. I kad su Čiču našli i pitali ko te ubi, taj i taj uvate mladića na sud i osude na večitu robiju. Čiča bolovo, prebolovo, ostao bez oka. Pa kad je prebolovo, digne se u sud, a u sudu se našao i knjaz Nikola, pa će Čiča da moli sudiju i knjaza da puste onoga mladića. Kako veli, po Bogu, pa jer ti oko ti istoriji to zašta? Ajde da je bila neka svađa, pa čovjek u onome afektu učini i ono što se posle kaje, nije trebalo da učini. Ili da je bila krvna osveta ili nešto, nego da ti digne i digo ti to što si mojiš osa bez oka. Gospodaru, veli, dobro činjeti da nam ne dosadi. A drugo, veli, njemu je 17 godina, a meni je 60. Veću je nesreću on učinio sebi nego meni. U 60 godina on će Čiča da kaže: život ne počinje. Ako do sada nisam učinio što se moglo i trebalo, digli sada ruke. A on je na početku života, pa zar tako da ga počne i da ga u zatvor završi? Ni ja, ni vi, čini mi se da u takvom slučaju ne znam da li bi tako postupili. Svi su izgledi da ne bi, da nam nije stao na žulj, pa ne znam šta bi mu činjeli. Ali mi svi osjećamo da je to ono što i nas kao narod održalo, ne samo da preživimo biološki, da ne živimo, nego da preživimo kao ljudi Božji. Pa jedan drugi primjer koji često i sebi ponavljam i onoj deci. U Prvom svjetskom ratu jedan prost čovjek prešao i Albaniju i sve one nesreće kao vojnik,
i kad je počela Solunska ofanziva, on je u prvom borbenom redu, bude ranjen i mora u bolnicu. Pošto je bio lakše ranjen u ruku, predadu mu jednoga Bugarina zarobljenika, kad već ide u Solun, da ga preda tamo u komandu kao zarobljenika. I kako su silazili s položaja prema Solunu, Bugarin ne može dalje. Ko zna, borbe stalno, kad je jeo, kad se odmarao, a sad još osjećajem da je zarobljenik i da li će kada izaći i vidjeti korak noge. Noge otkazale, dalje ne može. Srbin, ranjenik, vojnik, siđe s konja, pomogne Bugarinu da se uspne na konja, uzme za voljce i pođu dalje. Naiđe vojvoda Stepa iz komande iz Soluna na front, pogleda Bugarina konju, Srbin ranjeni vodi konja. Jel bre veli, kaže vojniče, pa zar ti peške, je Bugarin ti na konju? Gospodine veli generale, evo sad sam ranjen, moram u bolnicu, a on mi je predat, da ga predam tamo u komandu kao zarobljenika. Za ne mogu. I ja mu pomogu da se uspne na konja, pa će da kaže: on zarobljenik, ja ranjenik, neprijateljstava više nema, sad smo samo ljudi. To nije samo viteštvo, to nije samo otmenost, to je nešto nesravnjivo dublje. To je ono čime smo mi, kažem, ostali do danas živi pred Bogom živim, ali kao ljudi Božji. E o tome se radi. Nismo mi, kažem i ponavljamo ovce za klanje pa kolji i bacanja su jame. Kad je puška, ti je puška, mi je kome Bog i sreća. Ali da mi goloruke ljude, zato što su bili rođeni, niko ih pitao nije se rod kao Srbi ili kao Hrvati ili kao Turci ili kao Nemci. Niti imamo krivice zato što smo rođeni u ovom narodu, ni zasluge. Ali da li ćemo postupati kao ljudi ili ne ljudi, to zavisi od nas i to Bog od nas očekuje. Da uvek budemo ljudi, nikada ne ljudi. Isti taj Marko Miljanov je samo formulisao princip čojstva i junaštva. Nije ga on izmislio. U narodu ga je on pročitao, sam ga je on formulisao. Junaštvo je, veli, da branim sebe od neprijatelja, a čojstvo da branim neprijateljima od sebe. Ni prema neprijatelju ne smem biti nečovek. O tome se radi.